Bafundzi bamatikuletjeni kulomnyaka babuka netingcinamba letinyenti lokufaka ikhatsi kuvala kwetikolo ngenxa yeligciwane le-COVID-19 sibhicongo sokuthi tapela ititolo nokucishwa kwagezi ngenhloso yekumonga. Bafundzi balahlekelwa ngema-awa langethulu kwalamane ekufundza ngenxa yekuhamba kwagezi njengobe labanye basebentisa bomakhalekhikhini kutfola umbane wekufundza. Kuhamba kwagezi kuphindze kube nemthelela lomubi etindzaweni tekubhala. Candles don't help that much for me. I use my phone's flashlight because my phone's battery lasts longer, and most of the time it eventually runs out, probably after 2 hours and 30 minutes or so or something. Most of us study at late times because we live in those township areas. It's very noisy all the time, so we choose studying at night at around 8 o'clock. So when the electricity goes off at those time, actually we don't know what time to study. Kuhamba kwagezi kwenda kube madima kuthi bothishela bafundzise. As a teacher, you don't just go to the class without preparing yourself. So we prepare ourselves prior before the lesson. So now when load shedding happens, then you're not able to prepare, have enough time to prepare for your students. Anobe ngabe tinsita tekufundza tikhona kusita bafundzi bamatikuletjeni, kepha uhamba kwagezi kwenda kube madima kusebentisa letinsita. We have worked hard introducing different programs, for instance, compulsory morning classes and also afternoon classes, so that we catch up with our learners. Kuhamba kwagezi ngenhloso yekumonga kuphindze kuthi kabede kusebenta kwe-internet, i-Wi-Fi nabomakhalekhikhini njengoba bafundzi bamatikuletjeni basebentisa i-internet kutfola tinsita tekufundza online.